A estrutura se Partido Democrático atau halo apelisação ba Partido PLP. Bele pergunta para ko nia mai kita buka cadeira rumah. Mai be atau mai iha problema ida. Problema saida. Dia obrigado ba oportunidade ini purak na BMC pamaya tahu. Atau Amerika ne mesak. Mai be sira hatai te kami jalan muting hotona. Tamane dalawuluk molok atu hato hamne deklarasang lori hauni sutur toma kosi suku lihu alde hat dalawuluk hauni hakruk na respeita ba presidente partido pelpeniang hauni sutur toma kosi nasional no lahalu hakruk ba Coordenador o Presidente Partido Popular José Municipio no Estrutur Tomak. Nomos lahaluan hakruk ba distinto Deputado José Partido PLP na presença. Imos lahaluha hamne hakruk ba na isepre suku lihu hone estrutura mak haune respeita. Imos ba coordenador posto hone estrutura toma que posto mak haune respeita e ba belun serhoto José coordenador sukusia hone estrutura José aldeia nebe hun temi mak laluang hato haune respeita e lorondiak lamakas ne oh ini basliman tia agar lamakas pali. Oke diak aproveita momento no bibang irane atahau husu lisensa. Atahau hamrike ne hanesang korendor aldea Kamalpung hamotuk hamne korendor aldea Tolo hanesang hi rayudo Kamal Rahe sera hoto presensa hene. Tamane atahau hamrike ne hodata ida oheng how deklara katak how a estrutura se Partido Democrático atau halo apelisação ba Partido PLP. Ho declaração denen ni objetivo makane sentuir mai. Laos atau atau mai buka pating. Laos atau mai buka cadeira. Mai be atau mai buka netik mahangida. Iha Partido PLP. Hoidane maka atau hamrik hodi deklara katak ohing maya Partido PLP. Objetivo saya atau maya PLP. Koko mai po aminia apoio na porsa ida atau luta hasoro buat nebe itania nono governo agora halaram. Ia buat pal nebe diak, ia buat pal nebe la diak antau ngidane makami lagosta. Atunne ami bele po apoio nebe ohin ia turun temi katek deang kik mabe ami se esforço atunne bele habot partido ne atunne luta ba oing irane makamni hakarak mai no segundo atahau mai dalam rumah ita bosera pergunta tambah saya manitingki mai tambah saya ne mai dalam rumah bele pergunta para ko nia mai kita buka cadeira rumah mai be atau mai iha problema ida problema saida ita uton haten katek nunu governo nia implementação ba programa uma digno nebe iha município Ermera iha posto rua Ermera iha suku reheo aldea Sasoher posto relaku suku lihu aldea Kamalpung. Tamane tuir bat nebe hawatene ham ne aldea Rasik uma digno sanolo homedida 9 vezes 12 mais be orçamento ne bot tebes 4 milhões em ponto
Hoi dan maka hau sente buat ne toran tep tebes osan dabot ba emana insan uludet. Entau ladun diak ba program hirak ne. Hoi dan maka atahau lagosta ba programa ne hori sai partido ne. Duke hau heleh ne ba par sai biti mai partido ne par emarian pede ne la dia kanta dia kli hau sai antis duke emarian hau. Hoi dane mai be hau la nonok, hau kuliah na fatim ba diretor nebe organiza lori program ne mai hebaje. Hau na fatim hasoro, hakara po apoy basira par program ne mai lahodiak. Mai be saida maksira mai haturu ya sukulihu. Halo mapamento pote dados lori ba nasional sing apresenta ba sepsuku nebe boti hene. Sera serviço moto ko CPLDA, delegado irane makbot. Sira ma apresenta det dizeno ho buat nebe purak sepsuku dan anta diak implementa ba. Mai be beneficiário nebe atu hetang ne se sepsuku lahatene. Irane mak problema. Antang hatu hal saya ne ba. Hatama partidarismo, familiarismo maki halarang uluk. Tamane ma hau lakohe, hau dan hau teng kontra. Mai be winghira hasor direktor asik hau kolia, hau ne problema ba. Direktur saya telefon dengan sana. Hau maine, hau halau servisu governo nian. Mai bih tebo tabla dong koinese. Irane mahalo hau puan mors. Ne hau ne existência hoje 2007, tome agora, itala koinese ne razão saida, tamba saida. Irane mahalo hau sinti la don diak, anta hau fote de zaung, ser la koi resolve hau ne problema, hau fote de zaung hau ting sai. Tamba ne? Saya hau mai halo apilasaung, ho problema ida ne. Tur mai hatu recomenda heladet. Ihane itania distinto deputado ide ihane hela, ho si partido PLP niang. Ita bot sera sai partido oposição ihane ba, parlamento. Ita bot sera mak sai matan tilun iwum ba pobo niang. Mai be hare programa ne ba apresenta ihane ba, bele purak mai betu mai base acontece makami descobre dadak ni. Tamne husu ita bawa sera kontra na fatin hakila na fatin ba programa ne bela diak. Po apoio ba programa ne comum la bele po apoio ba programa individu o sambot mai be eman sanul masesu. Ne ita lakong po ni osang. Mehine purak mai be lakong osang hira 4 milhões ba eman sanul ne imagina povo Timor ne. Tamane haula gosta ya kontra hidene. Tengki hakilar. No hau ne rekomendasaung nai presentur ne. Ata amine hirane be maine hane sang pini atira. Ai hori sa atira ne be pede soi hadalang. Ami hakazang hotu bunira ami hakara buka patin atu helik. Tamane nai presente hane hate ke ba ami makane haune estrutura sere kotuk. Na nanti ita bot mak cuidado ami ba tahu estrutura mi ba la bele hansam partido PD usa ami hane sa escada sai baleten turun mai sama ami usa ami hansa ponte ho de laba mai usa ami hansa estrumi para tu pobokordet ne ami lakoi tamane ami lakoi. Hoi dane makami di sini, mai hamoto ko partido PLP, momento dane. No ikusli hau ni mensagem, ba posto neng iha municipio Ermera, suku 5 lunas neng iha municipio Ermera. Ba posto sira itabok det hose koordinador suku to baldeya. Husu itabok sira tu bele bokang, buka pating sesu se partido demokratio. Lalika barona, lia bosok sira. Tambah hau ni existensi tinan san lisensia, to hau barok to hin lorong, hau sidok hetam butido sini ba. Programa mai tama to hau ni matlaran detmos, hau la sesu baida. Ne, se ita bosera kara existe la ha butira. Direito ita bosnya. Mai be hau husudet. Hakara ita bosera muda, primeiro ita bosera halo repressão,
hori bota consciência ba eleição nebe simai presidencial ia 2027 no parlamentar ia 2028. Segundo ita bos serah kartuir partido kari hareba partido nebe programa ne dia partido nebe la bela bosokema. Ne ita bos el berin kaisan tamah neba. Terceiro makna se dia kliu ita bos serah buka dalam ba mai tahmot kia PLP lori PLP bawa ini tau di haretok PLP. Tambah saya mak kita hakara mai PLP ita na presidente nebe oras na dirang turi hawain ia experiência mandato ba ukung dala rua. Lori presidente da Repubblica ia 2012 to 2017. Mandato tora mata, mandato la tabele. Tuir mai. Sai primeiro-ministro ia mandato 2017 to 2022 hanesang. Bok mai lamunu hak matek to mandato ramata mai bela tabele. Tamane mai husu parita lor na fatim palinia fila bapar ukung fila palio. Obrigado.